novi kompresor je gore, Shiny. On će nam dati novu nadu. New hope. This is new hope to me. Ljudi, službeno je. Imamo klimu. Bila je jako skupa. 1200 eura. Ali imamo klimu. Ljudi, imamo klimu. Mrzlo je u autu. Je li ovo moguće? Ovo je emotivan trenutak. Izgorio sam financijski, ljudi, ali imamo klimu. Da, prva vožnjica ide, zatvaramo prozore, ljudi. Zatvaramo prozore. Idemo probati klimu do dućana, evo iz radione. Zatvaram i ovaj prozor. Tako je lijepo hlad, odmah hlad. Mišu sam ostavio radioni, evo ide samo do dućana. Klima je druga priča, evo već nakon 2-3 minute mi je bolje, znači mogu, evo, zatvorene šajbe. Još smo ove gume naručili, došli su, samo trebamo primijeniti gume, stavit ću još dolje jednu gumu. Opravo, za malo posveti. I tako da će biti bolja izolacija s tim gumama i ono super. Biće ovo dobro. Uglavnom, eto, tu mi je klimica. Ali eto, puno košta, što da vam kažem. Šta da vam kažem, mora sam to napraviti. Imam novu Zurku inače, kao što vidite. I za to sam izdvojio novce, jedva. Čak za frizuru nemam, jedva sam izdvojio. Takvo mi je stanje trenutno, Dobar dan, dobri ljudi, evo nas sa klimicom, pogledajte. Ja i Mišo napokon, gledaj, Miši nije vruće, pa top. Uglavnom tu smo u garaži stali, evo sad za vikend idemo na kampiranje na neku rijeku. Pa ću vam to još malo posnimiti, eto, malo odmora. Dosta sam dugo već ovdje, 10-ak dana i... Pogledajte sada, neću izlaziti zapravo, nemam gore kroni nosač i to još radimo i... Ove gume još moramo staviti, moramo očistiti auto i to sve. I nisam našao još prijevoz do Amerike, a ima još, eto, za mjesec dana ga moram poslati najkasnije, neću možda ni stići. Zato što je svjetsko prvenstvo u nogometu, a želim stići na to, a bit će teško. Ako mjesec i pol putuje kontejner, neću stići, ako mjesec dana možda i stignem. Uglavnom, eto, svašta nešto se događa iza kulisa. Svašta nešto, užasno, financijski užasno. Ali nema veze, idemo sad na kampiranje, ćemo kasnije razmišljati i pričati o tome još. Uglavnom, to u garaži su vam jedan čovjek i dva brata. Oni drže taj kao Land Rover klub iz Malezija. I imam još neke majice, to budete vidjeli, dali su mi majice. I evo, znači, jedan sin je tu, sad s njim idem, sa curom i s njegovim društvom. Drugi sin mi radi auto, on je trenutno u garaži i dalje. I stari, evo ih. Evo ih. Furaju čuda. I sa starim nekad idem na čaj i to, i evo to mu je cura, kineskinja. Pogledajte, natrpani full, A ovaj tu unutra, nisam iskužio. Tu idem vidjeti. Old school way. Pivice u ovu kartonsku i led gore. Old school way. Easy. Evo, pogledajte ga bez roof reka. Šta mi je sve nanio i zadao u životu, kako je sve
rane mi je nanio. Naravno bi ga zapalio. A on hoće i hoće ići s nama, ono. Upo je u auto, čovječ. Baš se dobro druže Mišo i ovaj. Tu ima 3 psa. Jedan crni, onake, boji se, ali ovaj se najbolje sa Mišom skompa. Lagano se penjemo gore na brdo u šumu. Znači pada noć isto tako. Pa da vidimo. Skrenuli smo tu, evo da vidimo šta je sad. Pa idemo dalje s autima, valjda nećemo tu staviti aute. Miša, evo lutalice. Miša odmah. Da, idemo dalje s autima, nema tu. Da ne ostajemo ovdje. Ćemo ga ubaciti u spore, ne znam, da vidimo šta nas čeka, ne znam ništa mi nisu rekli, tako idemo samo kampirati. Uglavnom jako zanimljivo. Neka fontana. Welcome to Frizi 68. Frizi 68, gledaj tu su tamo mjesta da kampirate, to mogu ići. Spustit ćemo njega prvo. Vjerojatno sad tu treba nešto, a ne treba. O, vidim ja di se ide gore, stavio sam ja njega u spore, da čupa. Idemo mi na pravo mjesto, tu ljudi kampiraju. Put je jako dobar, čini se jako dobro mjesto. Evo, izlaze momci tamo vidjet, ovaj tu valjda miče ovo isto. Neko nam je tu vjerojatno oni misli na ovo mjesto gdje je ovaj crni auto. Tako je super mjesto. Ali očito pokazujemo da ćemo mi dolje onda. More. Yeah. Okay. Front. Okay. Front. Okay. Now I'm done. I'm sneaking car. Oh, okay. Wait, I give you. Kakav zvuk moćan. Imaju oni više, imaju Defendera koliko hoćeš, ovaj range, valjda sad benzinac kaže da im je dizel poskupio, zato je sa benzincem. Ovo ime gdje hoćeš. Yeah, this. Alright, back here. Tu se priprema sve. Oni tako i spavaju, samo stave krevete dolje, ne rade jer zidove stranice. Da se tako spava, inače stave od auta do auta ovaj krov. Noć dolazi. Svi psi su ovdje. I crni koji napadaju mene i žuti koji je najbolji s Mišom i onaj bijelo žuti koji reže na to.
Ali evo, zadnje 2-3 dana su bolji, malo su nas upoznali. To je Mišu pogotovo. Evo smo složili, tamo je vatrica, bit će neko meseko. I to je to More or less. Da vidimo More or less. šta imamo. Evo, professional kuhar is here. Chef. Šef je. Ima tu čuda hrane. Cooking. Ne znam šta pa ne sve uzeli. Bit će to fino. Evo tu je i Thompson. Prvi put ga koriste. Oh, new one. Yeah. Shiny. But I think have to Tu ćemo za ovo kuhanje tjestenine i toga. Nudla gluposti, još tamo roštilj za meseko. say how you can. O la la, ide roštač. Ide i tu špageti. Ovdje je isto priprema neka. I ovo su moji začini iz Tajlanda. Znajte. Sve uzeo. Ne mogu s tim u Ameriku, nažalost. Stigla klopica i meso. Ovo je napravljeno. Idemo po gabla. Evo kako ekipa spava. Evo ovako na krevetima. Samo ne znam kako se ne boje komaraca ili svega živoga. Teško je spavati ovako, tako reći u davljini, zbog komaraca. Dobro jutro, radni narode. Probudili smo se, evo sprema se krevet i to sve. Oni su tako tu spavali redom u tim krevetima. Idemo nešto pojesti, okupat se u rijeci. Thank you. Let's keep it dry. Pizza. Yeah. Mesni narezak se isto baca ovdje. Kažu da im nije nešto. Ko vas like? Oh, good, very nice. Laže, uopće nije bilo dobro. Don't lie, tell the truth. Something different, but okay. Acceptable. 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 Cooking. Evo. And? It's better. Better cooking. Better. Try. Don't lie, it's good. Yeah. Good, good, good. It's Luncheon meat. like cooking luncheon meat. okay. Yeah. Cooking is good. Not bad. Yeah, Not bad. better. Same yesterday, huh? I want. More, almost same. Yeah. Yeah, better. No salt, just pepper. You're looking there. Vidite Range i opremu. From which year is it? Not sure. What year is the Range Rover? 98. 98. Iz 98. Eto. Moj Defender iz 99. Range iz 98. Top. Pa pogledajte ovo, ljudi. Ovo bi mnogi u kvartovskim džirevima. What is this? Like an airplane. Kao u avionu, znači ovo tu. Kaže, mnogi bi dali to kvartovskim džirevima da imaju ovo, a? Jel' tako? Dosta dobro. Top je Range. Evo nas. U raju, a? Malom raju. Odmah nam je tu blizu auta. Ovo vidimo. Sigurno je hladna voda. Ovo je sparno, nema trenutno sunca, ali je dosta sparno. Ćemo se zbuksati. Napuštamo ovo mjesto.
Prije toga se moram popeti tu gore. Lijepa uzbrdica. Vidite sami. Ali Defender može svuda. Bye bye! Opa. Probijene do glavne ove. Idemo na Cameron Hills. To vam je jedno mjesto gdje su samo Land Roveri, ono jako puno ih ima pošto idu na polje, oni imaju tamo polje čajeva i to. I svi ljudi jutro idu sa Land Roverima, sa serijama ono polja, tada ih ima tamo na stotine onak po cesti i to, pa valjda ću ih uhvatiti jutro oko 8-9 idu. Pa ću onda to sutra uhvatiti, malo posnimiti. I samo malo mi je tu, opa. To nam je to, onda ću kasnije ići do njih u to selo, su me pozvali. Imaju ceremonije, molitve i svašta nešto, ću vam sve isto objasniti. A ću tamo tek za 2-3 dana, to je nekojih 5-6 sati odavdje, a taj Cameron Hills su na možda 2 sata. Kaže, još negdje u međuvremenu izgubi dan, 2, 3. Eto, idemo. Eto ga, odlazimo. Desno, a oni idu lijevo natrag za Kuala Lumpur. Da ih pozdravimo. Pastači za njima. Ništa, mi še idemo u nove radne pobjede. Znate šta, sjedim tu već 20 minuta i razmišljam, ipak ću ići u Kuala Lumpur natrag i vidjeti za taj kontejner, nisam još to sredio, tako sam sad čuo s ovim jednim agentom. U utorak se idemo naći, sad je nedjelja, tako ću ostati tamo i tek onda poslije toga ću ići u to selo kod njih, na taj događaj veliki. Eto, znači još ću prespavati, ne tu usput i sutra još jednu noć prespavat i onda točno vidjeti za taj kontejner šta mogu i hoću li uspjeti. Stvarno gubim vrijeme, nemam više vremena iskreno. Tako da ostavit ćemo taj Cameron Hills za drugi put. Pogledajte ovdje koliko majmuna. Valjda im ovi za auto daju da jedu ili šta. Evo ovih crvenog guzicu. Gledajte koliko. Ovaj je velik. Gledaj ovaj tamo je velik. To je velik. Borba se nastavlja, beba. Idemo. Pogledajte gdje idemo u sljedećim kadrovima. Petronas Twin Tower, beba, 452 metra, do 2004. najveća zgrada na svijetu. Dobrodošli. Seže u nebu. Da. Te okolne zgrade. Neću sad dolaziti tamo pošto mi je Mišo na parkingu onom nekom i nije u hladu, iako je sad ok, nema sunca, ali na brzinu sam samo skočio baciti sliku. Budemo već ušli kad tad.
Ipak smo isfurali i Mišu da je on vidi tornjeve. Mora i on to vidjeti u svom životu. Kiša je grđe počela padat, maknuli smo se iz grada kojih 45 minuta. Onda ćemo tu spavati dobro. Probao sam biti na WC-u, ali vjerujte mi, nikad gori WC niste vidjeli ono. Ovo je definitivno nešto što ne želiš vidjeti u šetnji s Mišom. Da, ajde. Nećemo dugo i nećemo daleko od auta. Da ne bi bilo nisam čul, nisam znala. Svašta sam vidio, ali evo vidim i ovo sada. To vidimo svi sada. Pozdrav ljudi, evo da se javim, baš sam krenuo, tu sam na autoputu, idem do tog gore sela iz Kuala Lumpura do, ne znam kak se zove ime točno, ali idem na taj događaj njihov s ovim ljudima što su me zvali iz garaže Land Rovera. Uglavnom dobio sam od njihovog jednog čovjeka s kojim oni putuju i to ponudu za kontejner do Los Angelesa odavdje 6700 eura. Ne znam evo što da kažem, on mi može bez karneta. Uglavnom evo da vidite da ne seremo, evo, gledaj ovo. Ne znam koliko se vidi na ovoj kamerici. 30.950 ovih njihovih malezijskih. 6700. Samo za prijevoz. Ljudi moji kako je ovo skupo, evo. Upravo sam danas platio otvaranje firme u Americi 1500 eura. To isto čekam šta će biti s tim i on ćemo vidjeti. Još moram agenta u Americi, još ovo, još ono. Još moram uvoz, znači porez na uvoz auta. Mislim da ova cijela igra, ako prođem sa, ne znam, 12.000 eura, mogu kucnut od drvo, jel? Prebolesno. Čak sam se pitao da uopće šta da radim sljedeće poslije Malezije, di da idem, da šta. Problem je što mi moja registracija ističe ova Hrvatska, evo da imam tu registraciju otišao bi ja ne znam u Afriku ili Južnu Ameriku ili nešto. Ovo mi je jedina opcija da odem u Ameriku, da regam auto baš na američke papire i da onda mogu nastaviti putovanje. Ali 10, 12, 15 tisuća možda ću morat to sve platiti. Evo, zato vam kažem, teško je, tamo sam stavio link od donacija, po 10, 20 eura, 50, 100 koji ima, pomoće mi sve, iskreno. Di mi je još avion sa Mišom i sa mnom, di mi je, ne znam, taj prvi smještaj u Los Angelesu dok čekam kontejner, znači, ne znam, moram neko vrijeme tamo biti. Ostat ću u Maleziji do krajnje granice, ali... 15.000 eura mislim da će ta igra koštiti. To mi jako, jako ljuljavo ovo putovanje i... ne znam, što da kažem više. Zato nisam ni snimao, ni uopće mi nije do snimanja, eto, čisto da to sve znate. I to je to, ne znam, eto, ne znam što da radim. Mišo, jel idemo u Ameriku ili ne? Idemo natrag doma i za tih 10-15, ili tu ostati u ovim zemljama za 10-15 tisuća eura 2 godine živim ovdje. 2 godine mogu živjeti na nekom smještaju par 100 eura. Finom, lijepom, ugodno. Kupiti skuter za 200 eura. I uopće sam zaboravio spomenuti za ovu garažu sad. Na 3,5 sam već, ja mislim. To vam isto mogu pokazati. Samo malo, evo, moram ući u aplikaciju, pošto mi sve preko računa šaljem. Vozim gledajte ovo. 2300 na računu. Gledajte sad ovo. Rover Crafts Enterprise. Evo ovo. 1300, 168, 1400, sve u razmaku dan 2. I 765. Znači 765, 1400, 168. Koliko je to 4, nemam pojma, evo računajte, ne smijem uopće računati, nije mi dobro.